Dame in gospodje, znova dober večer. Smo v posebni družbi, posebej briljantni, kar se mene tiče. Z nami je namreč umetnik Marko Tomaš. Marko, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Marka Tomaša ne poznam prav dolgo, spoznala sem ga točneje na poletje v dražistni pokrajini, ki sliši na ime Brda, Goriška Brda. Bilo je vsled festivala Sanje v Medani, kot si lahko predstavljate. Dotikanje Markovih verzov je prav zares nadzemska izkušnja, da si prav so njegove pesmi zelo od zemlje. Ta trenutek nekoliko sramežljivo pogledujem proti njegovemu obrazu, to pa zato, ker se nama samo vsake toliko primeri, da se med naju postavi gosta mreža, ki ujame to ali ono besedo. Povedano bolj enostavno in bolj neposredno, zgodi se, da nujno ne razumeva drug drugega, a koncem dni sva le moški in ženska. Ne, Marko. Naj nama bo torej odpuščeno. Marko, smo v času, znotraj primeža katerega je nehvaležno spočenjati, rojevati otroke. Zakaj čas je, da mislimo in uresničujemo revolucijo, če močno neposrečeno parafraziram. Da, mi ga... Molite, dođi, budi šater, ispicije. Ja se pravičujem, kot da me nije Bog sedela. Ne bih htio da polovično razumijem, pa samim tim i odgovaram na pitanja. Hoće da razumijem celoti. Ne, teško kako priča, ona me tako zbuni, pa ja samo čujem pola stvari. A da še pitam, tutko tjaša? Ne. Jaz lahko, mislim. Povsem najlepšem redu. Što mi sad pita? Ni čas za spočinjanje, rojevanje otrok, čas je za revolucijo, parafrazirala sem kontično. Sad bih ja trebao reći svoje odnos pro toga. Natrag 2 sata sam razgovarao sa gospođom Kristinom, koja je možda još uvijek tu negdje, dajući intervju, i to pitanje revolucije je jako kompleksna stvar. Ja sam nažalost dočekao to da u 21. stoljeću, sad više nije baš samo početak 21. stoljeća, živim u području, u zemlji koju neki vole pretenciozno nazivati državom, u kojoj se mi moramo baviti osnovnim političkim pojmovima, razumijevanjem prije svega što domovina jeste, što domoljublje, kakvi su svi mogući odnosi u povijesti bili spram toga i kakvi mogu biti danas, tako da je dosta teško govoriti o revoluciji. Ja kad govorim o tome, ja u sve što radim, pa i u taj svoj, nazovi, novinarski rad uplećem sentimentalnost za koju sam se nedavno zapitao da li ima ikakav subverzivni potencijal ili je ona zapravo nerevolucionarna i reakcionarna na neki način. Graha je rekao tu jednu stvar, nije vrijeme za rađanje djece, ja se pitam da li je vrijeme za biti sentimentalan i imati mizantropski odnos prema stvarima ili pristupiti nekakvom političkom uredovanju u svijetu kako živimo, ali kažem iz perspektive u kojoj živim, zemlja u kojoj živim je dosta teško razmišljati o tome, iako sam svjestan da ono što se događa tamo gdje živim je samo jedan mali krak globalnih procesa koji se događaju u cijelom svijetu. Na zapadu malo drugačije nego što se odražavaju na Bliskom istoku, a onda se na istoku, ovom dalekom
događaju potpuno drugačije, ali to sve jedan po meni je rezultat jednog te istog procesa. Sad opet ništa nisam rekao. Ne znam što se trudim. Te beremo tako neposredno kot intratekstualno, brez skrbi se si vendar umetnik. Sarajevo je bilo za Miljenka Jergoviča mesto generacijskega hrepenenja, do trenutka, ko je to nehalo biti. Je v Mostarju še kaj časa, prostora, moči za koprnenje, kakršnekoli oblike? Pa nemam pojma, mislim da su i Mostar i Sarajevo do jednog trenutka možda djelovali kao mjesto, i onda je dogodio se taj neki Big Bang koji je porodio nekakav potpuno novi svijet, međutim i u tom novom svijetu su i taj novi svijet isplivao na nekakve ljude koji su i dalje imali duh tog nečega što je bilo prije toga, te nekakve nade da će stvari biti bolje. Međutim, kad pričamo o tome, ja bi sad opet kao Mostar, Sarajevo, ne možemo mi pričati o Mostaru i Sarajevo, možemo mi pričati o Ljubljani u tom smislu ili o bilo kojem drugom gradu na svijetu, da u jednom trenutku, barem se meni tako čini, obzirom da dosta putujem, ne samo u okviru regije, nego eto i okolo, po ovoj Europi. Mi se čini da u jednom trenutku budućnost kao ideja prestala postojati. I da je onako, da su stvari svedene na jedno neprekidno danas. I ono što je nekada možda ljudima davalo nadu, bare kako sam ja tumačio na jugoslavenski socijalizam, je kao danas je sranje, sve je u kurcu kao, ali sutra će biti bolje. I neprekidno je, mislim, to je bila državna politika. Državna politika je bila sutra će biti bolje, jebi ga, danas je sranje, ali će sutra biti bolje. Ali to nekako ljude tjera da u jednom trenutku oni bi sami počnu vjerovati u to i vjeruju. I onda u jednom trenutku budućnost kao ideja prestaje da postoji. Sad smo stigli u to sutra koje bi trebalo biti bolje. Sad smo svi ove kapitalističke zemlje ili kako već i to je to. I to je jedno neprekidno danas koji imamo da živimo. Tako da, a onda mogu ja sad da pričam o nekakvom svom osobnom odnosu, iako sam ja bio, ne mogu reći čak bio jako mlad, ja sam bio dijete prije nego što su u trenutku kad su Mostar i Sarajevo prestale biti mjesta nekakvih velikih nada, velikih obzora i nekakve blistave budućnosti, odnosno vjere u nekakvu blistavu budućnost, ali i ja tako razumijem da se negdje na globalnoj razini budućnost kao ideja rasplinula. I da je to možda osnovni problem današnjeg čovjeka, pogotovo ovoga koji živi u tom takozvanom zapadnom civilizacijskom krugu. Obsojeni sem, srčno upam, da sem v tem kontekstu, če ostajamo brez premisleka o prihodnosti, če smo obsojeni na sedanjost, smo brez transcendentalne meditacije pristali tam, kjer naj bi bili potešeni in pomirjeni, pa seveda temu niti približno ni tako. Zastavila bom na moč morbidno vprašanje, pa si ga bom vendarle dovolila. Tvoja domovina je zaznamovana s smrtjo, z veliko smrtmi, surovimi smrtmi, bratomornimi vojnami. Je zate kot pesnika v smrti še kaj romantike, v najširšem pomenu? Sad to, prvi dio pitanja si postavila politički, a drugi dio pitanja pomalo onako osoban, znaš,
Sad možemo pričati o strahu od smrti kao jednoj od osnovnih jednom od osnovnih zapravo problema s kojima se susreće svaki individualac, pojedinac, a onda imamo to na čemu je domovina izgrađena. Znaš, kao i sad ti ako gledaš da sad moja domovina je izgrađena na masi grobova mladih ljudi, ja ću opet sad to staviti u globalni kontekst. Svaka domovina jeste, i svaka zemlja jeste izrasla na nekoj vrsti genocida, da je tako kažem, i nagomili smrti na nekakvim užasima su izgrađene, a onda se ponovno ponavljaju i perpetuiraju kao osveta za ono što je se prije događalo, pa sad ga pravimo nove, sad tako da se osvećujemo za ono što je bilo prije. Mene ti to sve ovako kao generalno, da povežem jedno i drugo, čini beskrajno tužnim iz razloga što me neprestano suočava sa činjenicom da je čovjek kao biće, ljudska rasa je naprosto glupa. I da nikada ništa iz povijesti nije naučila, jer je nemoguće da nakon svega i nakon svih tih kao i neprestano kao ovo se više nikad ne smije ponoviti, bla bla bla, i sve te stvari se neprestano ponavljaju. Tehnološki napredak je jedno, ali mislim da u ovome smislu u kojem mi pričamo se nigdje nismo makar, tako da mi ne znam, ne baš svaka, ali svakih nekoliko generacija završava u nekakvoj domovini u kojoj se osjeća tjeskobno i tužno, jer osjeća da nešto duboko tu nije u redu, da su stvari napravljene na pogrešnim osnovama. Naravno da jesu, napravljene su na majkama koje plaču, na poginuloj djeci, silovanim ženama i tako dalje, i tako dalje. I onda sastavimo, i onda još imaš i vlastitu nekako to suočenje sa vlastitom smrtnošću koju moraš da kroz život i to neko pitanje sebi postavljaš i da se boriš sa tim. I iz toga zapravo to je jedan dio stvari iz kojih izvire ono što ja nazivam tom svojom sentimentalnošću ili tugaljivošću koju uplićem u sve što radim, odnosno u sve što pišem, pa bilo to kolumne ili poezija koju pišem. Še eno nezaslišano vprašanje. Kaj praviš, če se je konec sveta že zgodil, v tej misli ni prav nič subverzivnega in smo v medprostoru, ko se pravzaprav ne oprijemamo ničesar oprijemljivega in je to na nek način dobro. Oziroma drugače, če postanem skrajno osebna, intimna, česa se ti v tej črni luknji, v tej črvini oprimeš? Kaj je tvoj najzanesljivejši oprimek? Sploh obstaja ali pa si ves čas v nihanju med biti in ne biti? To ti je znaš, kao vječna stvar koju ja se zateknem da raspravljam kao sa ljudima, oni koji su kao radikalno lijevi ili, znaš, kao svi su spremni da za nešto umru, znaš, za nekakve ideje, za ovo, kao, kad ćemo biti spremni da živimo za nešto? I to je ta stvar, ja bi da živim, kao, znaš, i pokušavam to da radim onako kako mislim da treba, najpoštenije moguće. Ne vidim, znaš, kako ja da umrem za nekakvu ideju, jer nije to pitanje ideje, znaš, to su da pitanje da li ti i ja pod jednom idejom zapravo mislimo na istu stvar. A bojim se da ne. Znaš, ni ti, ni ja, ni sad, a pogotovo ako nas je neki veći kolektivitet i sad idemo mi svi skupa da zginemo za to. To je nekako, znaš,
vraćamo se na ono što je osnovni problem, na komunikaciju među ljudima, na ljudsku nemogućnost da istinski pokušaju da shvate i razumiju jedni druge. I to je po meni onaj ključni problem. Da čak i oni koji zagovaraju iste ideje, koji kao stoje na istoj strani, nazovimo tako to, barikade, se zapravo međusobno ne razumiju i pod istom riječju podrazumijevaju masu nekakvih različitih stvari i to je ono što mene najviše plaši. Svemu tome i zbog toga se vrlo često toliko osobno i do kraja pokušavam razotkriti i u pisanju, sve biti i banalan i potpuno direktan, neka čak i radikalan. Samo ne bih li komunicirao na način na koji ja mislim da je potreban da bismo se istinski razumjeli. Eto, to je otprilike to. Zašto to sve? Zato što želim da živim, a ne da crkavam za nešto. I to je to. Nekoč sem poglobila zadrego med nama, ko sem se dotaknila vprašanja ljubezni in ne bi bila zvesta sebi, če ne bi znova zakoračila na to polje. Da, tvoja poezija je sentimentalna na najžlahtnejši način, je zelo intimna, je tudi močan družbeno-kritični odmev neredko, granata, ki uničuje pomene, ki so neresnični, zaigrani, ponarejeni in je, da, prav zanesljivo ljubezenska. Zato imaš veliko občudovalk tudi med slovenskimi bralkami, ki so se dotaknile tvoje poetske misli. Kaj praviš, je ljubezen, ko jo zvedeš na tisto, kar ji je najbolj lastno, vzrok smrtnega strahu? Je bila kdaj zate ljubezen vzrok smrtnega strahu? Nenavadno dosti se gibljamo okrog smrti, ampak saj veste, par sprotutov sejal sem življenju v smrti in obratno. To je jedna od stvari koja te tjera da se pitaš gdje je tome kraj. Kao uspostavljanja tih odnosa. Moj pristup sad se mogu nastaviti na ono što sam malo prije govorio, krajnje zapravo pornografski kad pričam o ljubavi, to je onako kao potpuno, barem ja tako mislim, pokušam biti do kraja razobličen, čak i vulgaran u načinu na koji govorim o tim stvarima, zato jer onako kao tvrdiš da nekoga voliš, a zapravo, znaš, kao, koje su opet, to je ideja jednako kao što je i revolucija, ideja kao što je masa nekakvih drugih ideja postoji oko nas i ja samo pokušavam da tumačim tu ideju na određene načine, a kao radi nje se živi, ona nam je podvaljena kao jedna od stvari zbog kojih se kao živi, zbog kojih vrijedi živjeti, a da zapravo ni sami ne znamo što je to, pa onda uspostavljamo neke male intimne diktature, tlačimo jedni drugi u tim nekakvim odnosima, pravimo zatvore u kojima se međusobno mučimo vlastitim strahovima, neostvarenostima i tako dalje i tako dalje. Znači, i ako me pitaš što je ljubav, znaš, ljubav je sve to, znaš, kao da ne idemo u ono kao u idealiziranje. Ja samo pokušam da tumačim tu ideju. I mislim da i onome što pišem se s njome suočavam na različite načine. Da ima tu i ushićenja, ali ima tu i smrti. Ima tu i jako puno straha i frustriranosti. Onako, mogli bi se to najbanalnije reći, onako svega ljudskog. Kao u tom mom suočavanju sa tom idejom i ja naravno tumačim kroz ono što sam živio i pokušavam na taj način da doprem do njezinog konačnog značenja, pokušavam da je učim iz dana u dan, pa tako i kroz odnose, tako kroz ono što pišem i radim. Eto, to mislim, otprilike je to tako.
Marko, kaj te smem prositi, da prebereš lastno pesem, ki se je tako naključno, če verjamemo, da je naključje na ključ, ponudila očem? Ovo je zapravo samo dio jedne pjesme koju urednik mojih izabranih pjesama izvukao na početak jednog ciklusa. Ali nema je cijele, samo dio. Onda ćemo samo taj dio. Eto. U stanju sam čitavu noć probdjeti nad tvojim tijelom tuža životinja koja puši cigarete uz otvoren prozor. Draga, ti i ja smo džez i rakija, isparavamo krke duhove, osluhni kako plešu, opijeni našim mirisom. Ja sam autorima svega i svačega. Ne znaš nastavak pjesme. Ker so razdalje očiščujoče in ker so pesniki na nek način potohodci, hodijo v šir in dalj, se zdi, da v tebi zdaj poganja neka nova oblika rojstva, literarnega rojstva, in tako si prav pred kratkim, prav za to svrho napisal pesem. Se motim? Si napisal pesem? Prav za nocoj? Misliš ovo što smo malo prečitali? Ne, to sam napisao onako, zato jer mi je to... Zapravo, isprintao sam jednu pjesmu koju ću pročitati sada, koja mi je nešto se vrzmala po glavi otkad sam došao u Ljubljanu. Ako budem sad objašnjavao zbog šta, sve, kako, ja mislim da kad pročitam pjesmu da će većini ljudi biti jasno šta sam ja tu namirisao nakon što sam prošao one granice s onim žicama i onim izbjegličkim kampovima i tako dalje. Pisao sam neki dan i jedan dnevnički zapis o tome. Ta pjesma, kažem, nije napisana baš za ovo večer, nego eto tako, ali jeste na neki način nešto o čemu sam razmišljao ovih dana. Hoću sad to da pročitam, ja. Ono na računu što sam isprintao, to sam poklonio Roku. Želim postati terorist. Želim postati terorist, pucati na slovenskog predsjednika s jednog prozora u Prešernovoj ulici, dok Boris Kidrić namrgođeno gleda u budućnost u kojoj ne vidi ništa, izuzev mene i mojih paklenih strojeva kojima želim dokusuriti demokraciju i uspostaviti kaos u kojem će svi ljudi postati gerila i ljubavnici i predsjednici vlastitih života koje će okončavati samosmaknućem po nalogu vlastite savjesti. Nešto sam razmišljao o toj demokraciji, o tome i o tome kako ona nastupa i kako se manifestira. I ne znam, ne sviđa mi se njezin miris. Znaš, pa bi onda da pucam na nju, a ja zapravo ne znam puca, žalost. Tako da, eto, to ti je to uglavnom. No što biti, ti imaš? Sigurno. Pesnikovo orodje je misel v določenih trenutkih, pa tudi orožje, ki ima moč naboja, eksplozivno moč, čeprav je tudi v tem primeru lahko graditeljska. Marko, jaz sem v resnici v zadregi, mene pravzaprav mika, da bi prebral še kakšno pesem, zato ker je to zanesljivo tisto, kar gledalce, publikum najbolj govori. Kaj porečeš na to? Nekdo? Šta da pročitam nešto? Mogoče. Pa ima i narudžbi, ja. Celo da, tako daleč smo že, da. A ti bi to začela? Torej, lahko tudi, ampak ni rečeno. Mogu li ja pročitati dvije ove kratke kolumne, pa ćemo da preći na te pjesme, dok ljudima ne bude dosta.
Da, je okej. Da čisto probam kroz... Kad sam rekao na početku, kad smo razgovarali, zbog čega mi je teško pričati o revoluciji iz pozicije čovjeka koji živi u zemlji u kojoj moraš objašnjavati osnovne pojmove i domoljublja i svega ostalog, pa sam samo možda iz tog razloga, ako nije problem, dvije. Mislim, šta ja znam, na internetu izgledaju kratko, a ja vjerujem da su i Zašto nisam revolucionar? Zato što dolazi jesen, zato što nisam raspoložen za krvoproliće, zato što ne želim uspostaviti bilo kakvu diktaturu, zato što je bolje igrati se sa psom nego stvarati nove zablude, zato što previše volim život makar i u ovakvom svijetu, zato što znam da svijet treba biti bolji, ali ne želim poduzeti baš ništa u vezi toga, zato što ne želim držati prodike bilo kome, zato što sunce ima plan, zato što rijeka ima plan, zato što ulice u ponoć postanu tihe i skrivaju samo one najneutješnije, zato što sve na trenutak zamiriše na djetinjstvo, na školski sendvič, na novu školsku torbu, zato što treba paziti preko ceste, zato što i ptice znaju kako živjeti, a čovjek misli da treba revoluciju, zato što mi se gadi sve što je ikada usustavljeno, zato što je toliko napora uloženo u to da živimo u kaosu, zato što nisam patriota, zato što nisam zahvalan za žrtve koje je itko podnio da bismo danas živjeli u kolonama koje hodaju u krug od jednog do drugog pogroma, zato što smo svi prognani, zato što smo izbjeglice u vlastitim gradovima, zato što smo prognani u sebe daleko jedni od drugih, zato što živimo u prokletim državama, zato što ne postoji prokleta zemlja, zato što je Island okovan ledom, zato što nikoga ne shvatam, zato što nemam snage ni biti prijatelj kakav želim biti, zato što sam bespomoćan, zato što bih volio da sam religiozan i da vjerujem u spasitelja, zato što mi se gade zastave, zato što ne želim kreirati uniforme, zato što prezreni neće ustati, zato što je čovjek rob, zato što je čovjek diktator iz osvete, zato što bih volio da sam druga vrsta zabavljača, svećenik na primjer, zato što sam kukavica, zato što često kad legnem u krevet poželim da se ne probudim, zato što ništa nije tako jednostavno, zato što sam zbunjen kao bilo tko drugi, zato što nikada nisam naučio jahati niti skijati, zato što nemam svoju brodicu, zato što ne vozim automobil, zato što ne mogu pobjeći od svojih obsesija, zato što često zaboravim koje su to moje obsesije, zato što nemam pojma zašto bi to ikoga zanimalo, a ipak pišem, zato što sam očito očajan, zato što želim da mi svi ljudi budu prijatelji, zato što želim da svi ljudi nestanu sa lica zemlje, zato što volim svoju obitelj, zato što bih volio da sam nastao sam za sebe, ni od koga, zato što nisam beskućnik, zato što bih mogao to postati, zato što ne dijelim uvjerenja ni sa kim koga sam ikada upoznao, zato što mislim da se uopće ne trebamo slagati da bismo živjeli jedni pored drugih, zato što se moramo slagati da bismo živjeli skupa, zato što je sve ovo jedan običan bućkuriš koji previše podsjeća na definiciju ljudske duše, zato što je ovo logor, zato što je jedino što možemo smisliti druga vrsta logora, zato što ćemo tamo strpati nekoga tko nam je mogao biti prijatelj, zato što ćemo tamo mučiti nekoga tko nam je mogao postati ljubavnik, zato što svaki put kada kažeš da me voliš, to zvuči kao oproštaj, zato što je to jedina stvar koja mi je bitna. Da bi trebalo se čitati malo sporije, ali... Evo Domovina. Domovina je gora od kiše i mrtvog labuda kojeg sanjaš svaki put kad zaspiš pun dobrih namjera i sitnih životnih rezolucija. Domovina se ponosi grovljima i računa s mrtvima u nekoj novoj zavjeri protiv života. Domovina je zoološki vrt i nesretan splet okolnosti. Ona te davi, na nju si nevin osuđen. Ona je drumski razbojnik, pljačkaš razuma i ubojica snova.
Domovina te mora svesti na svoju mjeru, ona je prljava, mračna, divlja ideja, vrijedna prezira i gađenja. Domovinu valja mrziti gospodski, boriti se protiv njezinog manifestiranja, jer domovina, osim s mrtvima, računa s glupošću onih kojima se uspjela prodati kao neupitan ideal. Domovina te napusti svaki put kada ju trebaš, domovina ima dlakave grudi, njena dojka je suha, ti nisi dijete svoje domovine, ti si siroče, a domovina je okrutni dikesovski staratelj. Rat je izvor domovine, ona je zasnovana na ratu i ublehama zbog kojih je navodno taj rat vođen. Domovina prodaje plastične puške djeci jer u nekom novom ratu računa s tom djecom. Domovina ima neprijatelja, ali prijatelja nema. Ima do duše saveznike s kojima planira neki pokolj ili trgovinu, ali saveznici lako okrenu leđa jedni drugima jer nema tu ljubavi, samo ugovorne obaveze. Domovina mijenja imena i tjera te da je voliš. S domovinom možeš imati jedino nasilan brak. Planine i rijeke ne pripadaju domovini, one baš kao i ti imaju nesreću da ih je zapala baš ova domovina u nekoj nepravednoj raspodjeli ratnog plijena. Samo ljudi mogu pripadati domovini, oni jesu domovina i to je još jedan razlog zašto se domovine treba gaditi. Domovina ima koljačke oči, ona upravlja tvojim strahom, želi da te navede na zločin. Sve su domovine svih ljudi udruženi zločinački projekt. Domovina se skriva iza lažnih vrijednosti istih takvih plemenitih ideala. Domovina je na koncu konaca običan teatar. Treba uvaljati domovinsko mlijeko preko granice, treba se kurčiti njezinim kruhom. Domovina ima svoje sunce koje drugačije grije od sunce drugih domovina, a to što je sunce samo jedno nema nikakve veze s domovinom, jer domovina nema veze sa zdravim razumom. Svoj talent i sposobnost duguješ domovini, tako barem tvrde domovinski mediji. Domovina te sažvaće, ispljune. Domovina, osim na glupost, uvijek računa na sažaljenje. Ona traži da je voliš jer je bespomoćna. Ona je jadna i ničemu nije kriva, ali od Boga jedino ona, a sve oko nje neka je vražja od urma. Domovina je laž, izmišljotina, zasnovana je na represiji. Domovina obećava slobodu svima, ali ako će igrati po njezinim pravilima i pristati na njezin rat kao jedino obećanje pravde, domovina je samim tim paranoična preko svake mjere. Domovina te drži na uzici, ti si domovinski pas. Domovina ti gura patriotizam u usta, ima smišljene uske okvire, žičani boks malograđanštine u kojoj možeš udobno spavati. Domovina je logor, ona traži tvoju žrtvu, ona treba tvoju patnju. Domovina je vječno čekanje promjene. Domovina se nikada neće promijeniti. Domovina je okrutno sada. Jedan jedini život pun domovine je tiho, trajno samoubojstvo. Zato ne pitaj što ti možeš učiniti za svoju domovinu. Boli te đon. Ostavio je krvoločnima i pohlepnima. Oni su domovina. Mi smo samo taoci njihove osvete, baš kao planine i rijeke i beskrajni vinogradi. Domovina je zloćudna bolest. Domovina nikog nije nadživjela. Domovinu nitko nije preživio. Šta ćemo sad ti reći? Hoćemo još čitati? A šta ćemo čitati? A kao, šta smo, imali smo neki... Molite, moram da vidim. Šta bi to moglo biti? Jer ja nisam siguran da je to u ovoj... Da, mislim da to nije u ovoj knjiži. Pa nije. Teška je priča nešto dok ja pregledam. Izhodišče je kot naročeno. Marko, menda veš, ti kar razmišljaj, meditiraj, založba sanje, zelo navdušeno, pravzaprav s posebno ponižnostjo in hvaležnostjo prebira Marka Tomaša in tako smo sklenili, da še letos priobčimo prevod Markove pesemske knjige. To že lahko povem na tem mestu. To so bila ekonomsko-propagandna poročila, ki verjamejo v prihodnost. Da, tako.
V tej malhi se skriva kar nekaj izvodov, izvirne pisemske knjige ali celo dveh naslovov, enega samega Marko. Imaju dvije, imaju izabrane pjesme i kolumne. Aha, torej knjiga izbranih pesmi in knjiga kolumen, sta to na voljo in predvidevam, da bo Marko podpisal izvode, če ga boste prijazno prosili. Molitve pa ni v tej knjigi, Bog pomagaj, kaj ne? Tako priročno, glede na to, da prav molitev umanjka. Ja, torej, kaj pa če izbereš še eno pesem? Namreč jaz se bojim, da bo vsako vprašanje, ki ga bom zastavila, zvenelo bodi si preohlapno ali pa vse preveč banalno. Ajde, probaj, ako imaš. A ne, jaz ne bi brala pesmi, to pa ne, vsaj ne v Ja sam vi ne znaš šta će. Ne. A da, možda da ne čitam više ove politička naklapanja, da nađem nešto što nije tako. Ja ti imaš Tjaša isto? Da, torej veliko tega, zdaj razmišljam, da bi Snežana lahko iz tega prizora naredila kakšno krajšo dramo ali kaj sorodnega. Sigurno. Komedijo pravi. Komedijo, torej. Ja, vjerujem. Ili da pročitamo ovo, to događa. O, lahko, viš kaj, še preden Ajde probam pismo... po milioniti put u svom životu da ima kako će to vam izvučiti. Dogovorjeno. Jaz sem pa že na tem izbrala še dve drugi. 163 in 164, oziroma kar 164. To traje isto još ima. Da, vidim, da. Dobro, se kar umaknem. Ta je bila velika uspešnica na YouTubeu. Dođemo na Investraga, da. Ima nekih ljudi koji su zaradili novac na ovaj pjesmu. Na primjer ja. I moji izdavači. Radi. Izgubila sva kuliso. Nikada nisam vidio krem crvene zidine koje čuvaju gospodare poretka. Venjička, najdraži, jedini, ja nemam nikog osim tebe, ti si barem imao zbor pijanih anđela. Mogao si se smijati njihovim mamurnim krilima, jaka je nebeska vodka kojom se nalivaš. Nestalo je radničke klase kablopolagača, turisti hrle vlakom kroz Sibir, čak i Amerikanci dive se nebu Vladivostoka, a ne zna stoka kako je biti rođen blizu polarnog kruga u Savezu Sovjetskih socijalističkih republika. Sidnospletkari pak rade punom parom, hrčkaju, rovuckaju, grebuckaju, životare, hrane se venja poput pijavica nesrećom. Ne možeš ih ni kriviti, nemaju kuda u rano jutro jer ugasnuli su tvornički dimnjaci, vulkani socijalističkog napretka dok se magla iskradala uskom cestom prema brdima poput putnika neplatiše koji napušta hotel hvatajući trenutak kad recepcioner zahrče. Ružan je naš čovjek, zloban sitnog, podbu od rakije i mesa, slinave obraze jedni drugima, plaču si na ramenima, bratime se, već idućeg trena guruju si razbijene boce pod grkljem, nisu ni nalik brončanim kolosima kakve su komunisti izljevali htijući obodriti njihov radni polet. Sitan je i kukava naš čovjek zavidan, nema budućnost, pljuje prošlost, sav je obuđavio u sadašnjosti, a sadašnjost kurva traje li traje, naprosto u pljesnivi čovjeka. I eto ga, ovo razdoblje između dva rata, to najnemirnije vrijeme u životu mog naroda. Pošalji, Venja, anđele, barem jednu kapljicu srebrnkaste nebeske vodkice, gramčić jedan, Venjička. Nije ovo, Venja, da prostiš Rusija, ovo je Bosna i Hercegovina, zemlja neodlučnih i poraženih. Ovdje postoji gomila palegastih alibija da ne poduzmeš baš ništa. Nijedan rat nikada nije završio, samo je odgođen za drugu priliku, a došlo je, samom kraju je došlo, o duši se radi, ocrnilo ispod noktiju. Bosanci i Hercegovci
Midu na jetra, sve to go, propao Jugoslaven, stoka koja predugo bulji u mjesec, rekao bi Bukovski. Sloboda jednih je zatvor, drugima i tako stoljećima u krug. Ubice jednih su heroji, drugima i tako stoljećima venja, a ja bez kapi već danima jer neću kao svinja da plačem na ulici, jer što će mi reći mater, jadna majka, kad čuje šuškanja, brb ljuckanja, jer nema gore nego biti pijan među alkoholičarima. A treba mi grančić jedan za sutra, za još jedno pišljivo jutro. Osjetljiv sam, teško podnosim sve te kosti koje zatrpavaju centralne informativne emisije, a ima istinski gladnih, prosto da se sažali starih venja, poniženih, oduzetog dostojanstva, jer rat uzima žrtve i u mirnodopskim vremenima, a danas se plaća u dostojanstvu i ljudskosti. Zbog toga ja pišam na njihov rat i poserem se na njihov mir. Uvijek mi se plače Venjička, ti to ne bi shvatio, ne samo zato što sam dobra mekana duša, već zato što sam toliko ljud da mi se vlastita srčba obija o glavu, udara me o pleksus dobro plasiranim krošeom, pa me bole rebra i gušim se. Nad vlastitom sudbinom plačem Venja, ne nad sudbinom Igora Stravinskog, makar sam pokušao napisati tekst bosansko-hercegovačke himne, zbog čega me zasigurno trebalo strpati na psihijatriju. Teško je stvarati vlastitu tradiciju, osobnu, malu, neprimjetnu za tenkove i bunkere povijesti. I eto ga opet, to razdoblje između dva rata, to najnemirnije vrijeme u životu mog naroda. Može zvučati banalno, ali povraća mi se od zastava, riga mi se od anarhista, od komunista dobijem svrab oko jaja, od patriotizma i nacionalista dobijem osi po licu, odeblja mi jezik, čim vidim gomilu ponosnih morona pod bilo kakvom zastavom, aktiviste, umjetnike, infrastrukturaliste, tikvane, zaluđene frenologijom, koji su spremni da ubiju i umru, padam u anafilaktički šok, ali od toga me izlječe adrenalinskom injekcijom, materim spomenem u nepristojnom kontekstu. Umrijeću i ja, Venja, doći će dan, ali neću shvatiti tu stoku. Uostalom, uzimam si za pravo da budem banalan i patetičan, isto kao što imam pravo da se napijem kao Kinaski, da isprevrćem namještaj po stanu i povratim u sudoper. Od svega se može stvoriti stil, pravilo, taj nedostižni ideal, pita od govana. Hajde, pošalji Venja, anđele, barem jednu kapljicu srebrnkaste nebeske vodkice Grančić jedan, Venjička, kišicu, Venedikte iz vodkonosnog oblaka. Mog su Dajdžu masakrirali u ratu, vezali ga žicom i živog zapalili. Ljudi tvrde da je bio heroj, meni je bio heroj prije pogibije, volio bi da je to i ostao, samo moj heroj da je zbrisao u Ameriku. Sad bismo sjedili pored Karverovog potoka i pecali losose i zato serem se na Srpi Čekić, na kubikašku lopatu, na bolju prošlost, prebacujem normu za ujedinjenu Europu, za mir bez slobode, zbog napuštenih riječnih plaža, zbog srušenih ulica, zbog mirnodopskih žrtava, zbog mrtvih heroja koji se nisu borili za njihovu stvar, zbog djece koja su ostala bez svojih junaka, zbog svakog čovjeka koji su kundakom istjerali preko praga, zbog stadiona koji zaudaraju atmosferom logora, zbog toga što mi je pokvaren stomak, Venja, a nemam čak ni kapljicu, niti plan kako stići do Kremlja. Znaš li ti da sam ja Dalmatinac, sav od soli burovit, i Srben da sam Venja, Bosančina, Slovenačka, pravi kameni Hercegovac, Jugoslavenčina, što se kupa samo subotom prije dnevnika, prdi pod jorganom i ne želi naći pristojan posao. Znaš li to, Venedikte? Takav sam da se obraćam jednom Rusu koji je pritom odavno umro, zato što imam pjesničko srce koji trebam nebeske vodkice kako bih podnosio sam sebe. A osim toga, kronični sam pušača i saker, luzer, dimim li ga dimim, ali neću pristati Venja, ne ja, previše sam tužan i ljud da bi stao uz njih, gulag i globalni sustav, svi sudjeluju, jedni osnuju, drugi prokazuju, treći robijaju, ja neću stati uz osnivače i cinkere, ja sam genetski robijaš, gulim svoje vrijeme u mediteranskom gulagu, zaboravljeno što se kaže i od Boga i od naroda. Tu su ljeta, surovija od zime koja je zaustavila Napoleonovu vojsku, a lomi me Venječka, lomi me ova gadost, neljudskost, iako shvatam da nema nedužnih, pa sam samim tim i ja nešto skrivio. Ne znam ja, Venječka, kako treba živjeti, ne znam ni kako bi valjalo umrijeti,
nisam ni problem, ni rješenje problema, meni ništa nije sveto, nema te zemlje, nema zastave, himne, ideje, ni u šta Venja ja ne vjerujem, ni u ljubav venjička, ona je tek crna i prljava, strašna, velika, konačna kao smrt, Venja, ni u šta ja ne vjerujem i ništa ja ne znam, osim možda da trebam voditice i upute kako doći do Kremlja. I eto ga, još uvijek traje to razdoblje između dva rata, to najnemirnije vrijeme u životu mog naroda. Moj djed, Venja, bio u logoru na jednom kamenu usred mora, otok Mamula, jeo je štakore i noćima sanjao cigaretu dugu 10 metara. Jasno mi je da je jedino bitno da smo poniženi, da nas svedu na to da se hranimo štakorima i sanjamo cigarete i onda zamisli sve te unesrećene žene u svijetu poniženih ratnika. Rijetko putujem vlakom, Venja, uopće negdašnji socijalistički pregaoci slabo putuju vlakom, a i kada idem ljuti me što nema vagon restorana, nema pivice, Venja, nema unučića niti bočice industrijskog konjaka, ni onog poštenog sendviča od debelo rezanog kruha i suhog mesa, a i pušenje je zabranjeno svuda, osim u Bosni i Hercegovini, zemlji gdje su lica zgužvana poput pejzaža u kojem žive. Razumjet ćeš onda što ne znam kako stići do Kremlja. Hajde, pošalji, Venja, anđele, barem jednu kaplicu srebrnkaste nebeske vodkice, grančić jedan, Venjička, kišicu, Venedikte iz vodkonosnog oblaka. Umrijeću i ja, Venja, doći će dan, ali neću shvatiti tu stoku.